Dragi moji prijatelji, jako mi nedostajete. Nadam se da ću vas brzo vidjeti. Nedostaje mi veselja i zabava, a posebno prijateljstvo i igra. Veselim se druženju i zajedničkim zadacima. Pozdrav, vaša Ivona. Dragi moji prijatelji, jako mi falite. Nedostaje mi naše veselje, druženje, zajedništvo, zabava, projekti, igra, pisanje, zajednički rad i naši lijepi osmijehi na licima. Lijep pozdrav, nadam se da ćemo se brzo vidjeti. Vaša Leona. Dragi prijatelji, jako mi nedostajete. Želim vas vidjeti i ponovo se družiti sa vama. Želim sjediti u klupama sa vama i ponovo raditi sa učiteljicom. Ovaj virus je isključio razigranost i zabavu, rad i pisanje. Sve mi to jako fali i nedostaje. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti. Vaš Aleksandar. Dragi prijatelji, meni svi falite, fali mi i učiteljica. Jedva čekam da se opet vidimo. Želim vam puno veselja, sreće, zdravlja, druženja, igre i šale. Kad se vratimo u školske klupe, opet ćemo rješavati zabavne zadatke, raditi plakate i pisati. Naravno, iz svega toga ćemo mnogo naučiti. Lijep pozdrav svima, vaš Teo. Dragi prijatelji, jako mi fali učionica i pisanje ispita. Nedostaje mi druženje, zabava, veselje, a vjerujem da i vama to sve nedostaje. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti i da ćemo uskoro biti ponovno svi zajedno u našoj učionici. Pozdravljam vas, Vito. Dragi moji prijatelji, jako mi falite, fali mi vaše prijateljstvo i druženje. Jedva čekam da se svi vratimo u školu. Vaš prijatelj Frank. Dragi prijatelji, dugo se nismo vidjeli, ali još ste mi u sjećanju. Nadam se da će koronavirus uskoro nestati i kako bi se svi mogli ujutro naći na okupu u učionici. Svi mi nedostajete. Vaša prijateljica Tena. Dragi prijatelji, jako mi falite. Sjećam se one zabave koja je bila zabavnija od zabave. Nedostaje mi ono veselje. Dragi prijatelji, svi mi jako falite. Dugo se nismo vidjeli. Sjećam se naših druženja i zajedničkih radova. Lijepo je vidjeti osmijehe na vašim licima. Radujem se ponovo našim igrama, šalama, znanju i učenju. Lijep pozdrav, vaš prijatelj Borna. Dragi prijatelji, jako mi falite. Jedva čekam kad ćemo se vidjeti i rješavati zadatke, pisati, učiti, šaliti se, igrati i tako dalje. Vaš prijatelj Antonio. Dragi prijatelji, jako ste mi nedostajali. Sjećam se kad smo se družili, igrali i veselili. Bilo je i svakakvih projekata i zadataka. Vaš Ivan. Dragi prijatelji, dugo se nismo vidjeli pa vas lijepo pozdravljam. Nedostaje mi učionica, igra, zabava, zabavni zadaci i šala. Jedva čekam da se ponovo vidimo u našoj učionici i da možemo opet nešto novo naučiti. Pozdrav svima, vaš prijatelj Borna. Dragi prijatelji, dugo se nismo vidjeli. Moram priznati da mi falite vi, naš timski rad i naše druženje. Fale mi naše vesele dogodovštine. Jedva čekam da se vratimo u naše školske klupe, da zajedno istražujemo i učimo. Vjerujem kad se vratimo da ćemo svi imati osmijeh na licu. Našeg susjeta sve vas lijepo pozdravljam.
Vaša Zara. Dragi prijatelji, jako mi falite. I vi i učiteljica sa zabavnim zadacima. Fali mi veselja u našim klupama. Zabava mi također jako nedostaje. Fali mi učenje, pisanje i jako veliko znanje u našoj školi. Kod kuće nema takvog prijateljstva. Gdje su naši divni projekti, zajednički rad i zajedništvo? Druženje preko laptopa mi nije baš nešto. Jedva čekam vidjeti naše osmijehe na licima. Vaš Jakov koji jedva čeka igru i mnogo šale. PS, u meni je još mnogo razigranosti. Dragi moji prijatelji, jako mi nedostajete. Jedva čekam vas vidjeti na okupu u razredu. Hvala mi. Naši razgovori, smijeh, veselje i druženje. Nadam se da ćemo se ubrzo vidjeti i opet sjediti zajedno u klupama. Lijepo vas pozdravlja Deni. Dragi prijatelji Steće gde? Dugo se nismo vidjeli zbog korone. Hvala mi naša zabava, veselje, druženje, razigranost, zajednički rad, projekti i zadaci. Hvala se sjetim naše igre, znanja, učenja i pisanja. Nadam se da ćemo se što prije vratiti u naše nemirne klupe. Lijep pozdrav, vaš Nikša. Dragi moji prvi i najbolji prijatelji iz školskih klupa, jako mi falite. Voljela bih vas vidjeti upravo sada. Sreća što se ovih dana barem malo vidimo i čujemo. Svima je u ovo vrijeme teško, no budite pozitivni, duboko se zamislite i razmišljajte o našem ponovnom susretu. Ja vas sve jedva čekam vidjeti. Fale mi svi naši nestašluci, naša igra, zabava i veselje. No, fale mi nova znanja i naravno učiteljica Višnja. Lijepi pozdrav, Lea. Lijepa ste pisma napisali i time smo i došli do kraja ovoga sata. Zadržite tu svoju nadu u skoro viđenje, zadržite tu svoju djetinju, radoznalost, nestašnost, želju za igrom, druženjem i lijepo mi je što sam slušajući ova vaša pisma čula sve samo pozitivno. Dakle, da vas je ovo vrijeme korone kad se ne možemo vidjeti naučilo i tome da morate više slušati jedni druge i da morate biti pažljiviji jedni prema drugima i tražiti kompromise u onim vašim svađama, to jest naučiti slušati i ponekad ako je potrebno i popustiti u nekoj raspravi.